much for their ministry. Re leboha Modimo ka tshebeletso ya bona. And sibingelele baba no mama, Re dumedise bo ntate le bo mme, abafuthu no dadewethu. bo abuti le bo ausi. I would like us to open our Bibles in the book of 2 Kings chapter 19. I'm gonna adjust a bit. I was caught off guard, but I'm gonna flow. Amen. Second Kings chapter number 19, verse number 3. It's chapter number 19. I saw Ufela. Ke bone ausi fe mona. You're reading verse number 14 Ba o bale temane ya 10 and verse number 15. le temane ya 15. Amakhosi esibili chapter 19 verse 14 kufundeka kanje. uHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa wayifunda. uHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kukaJehova. Verse 15 uHezekiya wakhuleka phambi kaJehova wathi, Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli ohlezi phezu kwamakherubhi, wena unguNkulunkulu wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. Father, we thank you for your word. We pray anointing in Jesus' name. Amen. I want to speak tonight on the subject, spread your letter Ke batla ho bua ka sheko ka sehloho sena. before the Lord. Bula lengolo la hao pela morena. And where we are reading, we are finding a man Mo re balang teng re thola monna who began to reign at 25 years. a qadileng ho busa ka 25 years. And his name was Hezekiah. Lebitso la ke Ezekiel. And the Bible tells us Bibele re jwetsa that when he came into kingship, ho ga tlile boreneng. there were many kings that had come before Ho him. nona le marena a mangata a tlileng pele ho yena. And the Bible also tells us Bibele e re jwetsa hape ho that the kings before him hore marena a tlileng pele ho yena were good kings and bad ne le kings. marena a matle le a mabe. And you need to understand O hloka hore o utlwisise that every bad king hore morena e mong le mong a mobe was likened to Jeroboam, o na tshwantshwa le Jeroboam, and every good king le morena e mong le mong a motle was likened to o Rehoboam. na tshwara le Rehoboam. And we find that there were many good Re kings, thola hore ne ho na le marena a mangata a matle and so were many bad le kings. ba babe le bona ne ba le bangata. We find among the good Re kings thola hara marena a matle that there was a king called Abijah. hore ne ho na le morena a bitswang Abijah, There was a king called Asa. ho ne ho na le morena a bitswang Asa, There was a king called Jehoshaphat. ho ne ho na le morena a bitswang Jehoshaphat. This is the king that actually obeyed Yo God ke morena a ileng a boloka melao ya Jehova when he was going into the battle zone. ha na ntweng. And when the Lord said, all the people Ha morena a re batho who bohle are carrying weapons ba tshwereng dibetsa need to come ba behind, hloka ho tla ka morao, and you take the o worshippers nke badumisi that are decorated in ba holiness hlobisang kereke and put them ahead. o ba behe ka pele. And as they did that, Ha ntse ba etsa jwalo they gained victory. ba tshwara tlholo. Amongst good kings, Ka hara marena a matle there was also a king called Joash. ho ne ho na le morena a bitswang Joash, There was also a king called ho ne ho na Amaziah. le morena a bitswang Amazia. I can go on and on. Ka nna kaya kaya, But they were also evil kings. empa ho ne ho na le marena a mabe. And these evil kings Bana were ba babe likened to Ba ne ba Jeroboam. tshwara le Jeroboam. And these kings Marena ana were Jehoash. ne le Jehoash, They were Jeroboam the ne le second. Jeroboam a bobedi. Zachariah was part of these kings. Zakaria ne le e mong wa marena a. Now, why do I call them bad kings? Hobaneng ke ba bitsa marena a mabe? It is because they were evil before Hobaneng the ne ba Lord. le babe pela sefatlhego sa morena? Now, there is a difference between being a Ho sinner na le phapang ho ba moetsadibe and being evil. le ho ba mobe. You know, when you speak about being a Ha sinner, o bua ka ho ba moetsadibe, it's when you are still not far from the grace ka of ntse o the se Lord. hole le mohau wa morena.
morena. But when you are evil, Empa ha o le mobe, this is when you become intentional ke moo o bang teng about opposing the kingdom of o God. etsang ka mabomo hore o etse mmuso wa Can I Modimo. get an amen Ke here? kopa o thola amen The mona. Bible tells us Bibele e re jwetsa in the book of hore Matthew bukeng ya Mateo that even when we pray, hore la re rapela we must say, Our re Father batla go ntate wa who rona art in ya heaven, mahodimo, hallowed be thy name. ha lebitso la o le Thy roriswe, kingdom come, mmuso wa hao o tle, thy will be done thato ya hao e on etsuwe earth as it is in heaven. lefatsheng ha e etsuwa lehodimong. And it talks about giving, the Lord giving us our daily E bread bua ka hore morena re fa bohobe ba and rona, forgiving us a re tshwarele di our trespasses. dibe tsa rona. But it says, Jwale e re deliver us o re se wa from risa, evil. o re se wa risa Ngamanye molemo ka amagama, mantswe a mang. kukhona Hona le abantu ababanjwa isono, batho ba tshwarweng ke kodwa seng, khona abantu ababanjwa ububi. empa hona le batho ba tshwarweng ke bobe. Namhlanjena Empa kasheno ngizothi Sorry. noma ubanjwa isono, na o tshwarwe ke seng, noma ubanjwa ububi, na o tshwarwe ke bobe, kodwa khona onamandla, hona le a igama lakhe uJesu, lebitso la hae ke ukwazi Jesu. ukufinyelela Ba o fihlella kwababi, ho ba babi, ukwazi ukufinyelela ba o fihlella kwababanjwa le isono. ba tshwarweng ke Somebody seng. shout hallelujah. Holetsa hallelujah. Now the Bible tells Jwale us Bibele ya re jwetsa ukuthi indoda ethi hore uHezekiah monna o thwa ke Hesekiya mayiqala ibusa, qala busa yabusa yayisikhiziza o la ama-altare. busa ba dia di altar Imaphi la ke ma-altare? altar di fentseo Ama-altare ade ke di bewamisile altar tsene di beuwe ukukhonza kuwo. hore ba rapele ho Wathi sona mayifika, isa ha wathi fisa ngiyawabona ke ama-altare, di bona di altar kodwa kusiwa ama-altare kaNkulunkulu. sona altar sa modimo Namhlanje ngizomemezela asiano ke tla ukuthi hoeletsa akhona hore ama-altare dikendi altar engewona kaNkulunkulu, senza modimo kodwa namhlanje ngizokhuluma nge-altare likaNkulunkulu ya modimo ophezu konke. Ngelinye ilanga uPawulu mayiwabona ama-altare bona di altar uthi ngiwabonile di bona ama-altare enzalo, altar tsa ngiwabonile bona ama-altare mali, altar go tse ngiwabonile di bona ama-altare mpumelelo, altar tsa tswa kodwa ngithema ngifika kwelinye ipaisa ke fihla uye ngafika libhaliwe ukuthi ukuthi elikaNkulunkulu ya modimo ongaziyo, sa tsejwe besethi lo nkulunkulu elithi animazi, ngiyamazi ya mina, motsiba ngeke ngaba sendleleni abatsile ebheke eDamaseko shabile Damascus ngihamba nabantu, ngitsamaya le ba kodwa kwehla unyazi ngase ngibona uJesu wakhuluma wakhuluma kimi wathi, Paul, Paulo ungihluphelani na? pelana Ngathi kuhlupha kanjani wena Nkosi? uhlwangisa jwa morena Ngambiza ngenkosi. mubisa morena Paul uthi ngiyamazi, Paulo sange ke uthi musi lo nithi animazi, uye uleke le musi kuyena siyaphila, kuyena siyahamba, kuyena siyayithola ukuthi singoba ngizokhuluma ukuthi likhona i-altare likaNkulunkulu ongaziwa. Kulowo nkulunkulu siyayithola ukuthi singoba kulowo nkulunkulu sifike simanikinini kodwa sahlanzwa. Kulowo nkulunkulu besikude kodwa manje sesiseduze. Kulowo nkulunkulu besilahliwe kodwa manje sesikoniwe. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Egama likaJesu. Hallelujah. Hezekiah Mayifika uphihliza ama-altare, afika utshwatla di altar mayikade ukuphihliza ha ama-altare, qeda o di tshwatla di altar tsena waphihliza
namatshe ade sebewakhona. a shwatla le majwe ne ba wa rapela Uyabona ngendlela bese kukubi ka ngayo. mokgwa se o hulubi ka teng Abantu ade sebekhonza namatshe. batho ne se bile ba rapela le majwe Abantu mabengena Jesu ha batho ba sena Jesu bakhonza noma yini. ba rapela ntho engwe le engwe Hayi miss call, let me call again. ke founela Abantu ha mabengena Jesu batho ha ba sena Jesu bakhonza noma yini. ba kereke ntho engwe le engwe Abanye ba bang bakhonza ngesisandla. ba rapela ke tshwane letsoho Uthola ukuthi kuluma isandla. o thole o longwa letsoho Ethi ngizothola imali. a re ke tlo thola tšhelete Omunye kunyakaziso ngezandla. lihlo le Ethi tsisinye ngizokhala. a re ke tlolla Omunye kwehla isitaputapu emnyango. Ethi kuneyivakashi. ba segwage ke na le Abantu batšha abangena Jesu batho ba sena Jesu bakhonza noma ba yini. rapela leng kapa Kodwa namhlanje kule mvuselelo ashenu tsusele sizothi suka ke tloha ekhonze noma o yini. rapele ngeng kapa Ngoba likhe elinye igama na una le bitso la elimisiwe emhlabeni wonke ngaphandle kwegama lomuntu Kristu Jesu. Somebody shout hallelujah. hallelujah Oh, thank you, Jesus. Let me tell you this. Ngizokwehla manje. Lithi iBhayibheli lami bibili ya ka e re uHezekhaya mayifika Hezekiah ha fihla wafika waphula ngisho inyoka yethusi. a roba le nonyana ya tshipi Uyiphula kanjani inyoka o yethusi? e roba jwang nonyana ya tshipi Ngoba le nyoka Noa ade sebeyikhonza. ne se ba rapela Noa ya tshipi Yebo. Ade sebeyikhonza. ne se ba rapela le Noa ya Kanti tshipi le nyoka anti Noa yena uNkulunkulu wayisebenzisa for that season, modimo na e sebedisa ka sehla seo for that day. ka letsatsi leo Ngesikhathi belunywa ka inyoka nako ne ba longwa ke dinuwa ehlane wana le wa teng wayisethi kuMose, a be sa go moshe yenza inyoka e yethusi. sa Noa ya tshipi Wayisethi bonke a be sa re bo ababuka le nyoka ba sheba Noa yena ebashayayo e ba nna bazofa, Jesus. kodwa bazophakamisa amehlo bebuka inyoka yethusi bazophila. Le nyoka phansi Noa yena e ifaka upoison, kodwa le nyoka yethusi iqeda upoison. Igama likaJesu. Hallelujah. Awutshela umakhaya, change your focus, change your focus. lo shebileng ka o yona Now ngifuna ukusho lento. ke batla o tsho nthwena Yadlula leyo season baqhubeka sehla bayikhona. seo sa feta ba tswela pele ba rapela Noa ya koporo Cela ukusho lento ke kopa bazalwane. o bua taba ena uNkulunkulu esimkhonzayo modimo eo re mo rapelang uNkulunkulu weyimangaliso. ke modimo wa mehlolo Kodwa imangaliso zakhe empa mehlolo ya hae azikho kwimanual ha diyo dibukeng yethu, bukeng tsa rona zikwimanual yakhe. ke bukeng ya hae Hallelujah. Now but angikho lapha. empa ha ke yo moo Le Bible uHezekhaya wayiphula bibele inyoka Ezekiel a roba Noa asebeyikhonza. eo e se ba e rapela Lithi iBhayibheli wayisengena ebukhosini bibele ga kena boreneng wathemba a uNkulunkulu. tshepa modimo He trusted God. a tshepa modimo Lithi iBhayibheli bibele e re abantu ke bayathanda ukuthemba ezinye izinto. batho ba rata ho tshepa ntho tse Lize ding lithi abanye bathemba amahashi, ba bang ba tshepa dipere abanye bathemba ba iy'nqola, bang ba tshepa kodwa thina sithemba empa uJehova. rona re tshepa Hallelujah. Jehova Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uHezekhaya wathemba uJehova. a tshepa modimo Uyabona-ke uma ithemba uJehova a tshepa Jehova waqala ama-attacks. a qala dihlaselo Khona ukuhlaselwa okuza nokuthi ho na uthemba le uJehova. hlaselo ha o tshepa Jehova Oh, Jesus. Okay, angiphinde futhi. Kukhona ukuhlasela okuza ngokuthi uthemba ho uJehova. na le hlaselo e tlang ka hobane o tshepa Jehova Mawusayithembela izinto zakho nje, ha ntse o tshepile ntho tsa hao tje uthole ngazuthi usathane uyakuzipha. o thole ka re satane o imaza Ngoba wena ukwikhempi yakhe vele. hobane o kampong ya hao Kodwa makuwathemba empa o uJehova, la ka o tshepa Jesus. Jehova ngazuthi hell breaks e loose. ka re dihele di a qhaqhela Ngazuthi usathane uthumela yonke into ka re angayithumela satane o romela ntho engwe le engwe e teng ukuzohlasela abathemba hore e tlo kuJehova. hlasela ba tshepang Jehova Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Kodwa ngizwa iBhayibheli lithi empa ke utlwa bibele e re abathemba uJehova Jesus. ba tshepang Jehova igama likaJehova
Oshiyana nalimayo. bonke ababalekela khona Ababalekela nje. bayalondela. Bayabulukela. Awutshela umakhelwane themba uJehova ebusuku. Themba uJehova ebusuku. Balekela kuJehova ebusuku. Because there is protection when you trust in the Lord. Lithi iBhayibheli kwaqhamuka uSankerib. uSankerib wayelwa na wonke umuntu othemba uJehova. Everyone who was trusting God, Sankerib was fighting them. Lithi iBhayibheli wabamba amakhosi aka-Israyeli waphumelela. Kwasala uHezekiah kuphela. Mayifika ufika athathe over. Ngoba isitha masifika sifuna ukuthatha over. Lithi iBhayibheli isela lizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa. Kodwa uthi uJesu mina ngize ukuthi nibe nokuphila. Nibe nakho ukuqhiqhila. Somebody talk to me here. The Bible tells us ukuthi uma uSankerib ebahlasela wabahlasela bonke bangena ngaphansi kwakhe. He attacked even the fortified cities. Wahlasela even amadolobha abiyelwe. Ngoba izinto ey'biyelwe uSathane uyayithanda. Hallelujah. NoJob uNkulunkulu wayembiyela. Wazama uSathane. Wafika ebiyela. Wafika wabhampa wajika. Wabonakala ezulwini. Wathi ngibonile inceku yakho uJob. Ukhonza kahle. Kodwa inkinga yakhe ukuthi ubiyela. Ake ngintshele namhlanje ukuthi uSathane uyafika. Kodwa mayifika ufika sibiyela. Bazathi uDavide ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Wabeka isandla sakhe phezu kwami. Ngibiyelwe. Asikho isikhali esibekelwe mina esiyophumelela. Lolimo olunakungivukela linokwahlulela. Ngibiyelwe. Awutshela umakhelwane ukuthi ngibiyelwe. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Ngibiyelwe. Hallelujah. Lithe iBhayibheli lami, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of the Lord, He is my fortress and my refuge. In Him will I trust. 10,000 will fall at my right, 10,000 at my side, but it will not come near me. Listen, there is no arrow that flies by day. There is no terror that flies by night that shall be able to come near me. Awutshela bathathu ukuthi ngibiyelwe. Lithe iBhayibheli lami, for those God foreknew, He also predestined, and those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. Speciality Bible lami. So what can we say in response to this? If God is for us, who can be against us? How can we ngibiyelwe? Uthi uDavide noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba kubi ngoba yena unami yini abe nami ungibiyelwe.
Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Hlalani phansi. Lord. Dula fatshe. Thank you, Jesus. Now I want to say this. Ke batla ho bua taba ena. The Bible has a guy. Bibele re se kaya Wabahlasela. abahlasela. Aw, ngangesuthu ukuhlasela. Oh, Jesus. Bengizothi hlokomela something. Jesus. Now I want to say this. Ke batla ho bua sena. Uma ebahlasela, he took their cities. Ha ba futuela anka toropo tsa bona. Satan is not interested in you. Satana hana taba le wena. He is interested in what you possess. O batla hore o na le eng. And when I talk about what you Ha ke possess, bua le hore o na le eng. I'm not talking about possessions. Ha ke bue ka dintho tse I'm tshwarehang. talking about things that God made you Ke to be. bua ka dintho tse modimo a o entseng ho be Angithi tsona. niyakhumbula ukuthi uNkulunkulu uthe asenze umuntu La hopola modimo o itse a re etse motho ngomfanekiso ka wethu setshwantsho sa rona. asifuze. A re futse. Le igama elithi umfanekiso Lebitso le le reng setshwantsho. mayithi ngomfanekiso Ha wethu. re ka setshwantsho sa rona. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu you possess my spirit. O re o tshwara moya wa ka. But mindset asifuze. E ba re ha re Uthi futse. you possess creativity. O re o na le bong ba ka. Okay, angizela. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Modimo ile a hlole lehodimo le lefatshe. Kodwa akawadalanga ama-bridge. Empa ha hlola Akayidalanga iy'moto. ha etsa dikoloi. Akasenzanga izindlu. Ha etsa dintlo. Ubani owenza izindlu? Ke ma entseng dintlo. Umuntu. Ke motho. Ingakhetha uDavide, what is a man? Ke ka ona Davida re ke eng motho. That you are mindful of him. Hore o tletse ka yena As mmele that you tjena. have crowned him with honor and Hore o glory. mo file kganya le Ube kgalalelo. wazi ukuthi you possess so much Hoja of God in no tseba you. hore o na le bomodimo bo bokana ka ho wena. Ungeke nje ubhayiziseke usathane my feet. Paitise Satan ha fihla. Lithi iBhayibheli wafika uSankerib. Bibele re Sankerib a fihla. Sengizovala. Se ke kwala. Wafika wathatha all the cities. A fihla anka ditoropo tsohle. Wayise eya kuHezekiah. Asaya go Hezekiah. Wathi Hezekiah, A Hezekiah. nginikeza izwe lakho. Mfe lefatshe la hao. Wathi uHezekiah, I can't. Hezekiah re nke se kgo. Izwe lami Lefatshe la ka elaNkulunkulu wami. ke la modimo wa ka. Lithi iBhayibheli lami Bibele ya ka e re wayise ethi uma unganginikeza izwe lakho abe sa ga o sa mfe lefatshe la hao. uzofana nawo wonke lamakhosi engiwahlaselile O tla ngabanqobo. tshwana le marena ohle ke wa futuetseng ka wi. Uthembeni. O tshepile eng? Lithi iBhayibheli wayise uHezekiah Bibele re be se re Hezekiah. wahamba wayoqebula iy'valo zegolide A tsamaya lo kgaola mamati a kgauta. ethempelini likaSolomon Tempeleng ya Solomon. ukuthi anike le ndoda ekuthiwa uSankerib Hore a fe monene le Sankerib. ukuze iyeke ukumhlupha. Hore a tlohele o mo hlola. Yabona uSathane noma ungamnikani Satane la o ka mo fa eng? akayeke ukuhlupha. Ha tlohele ho futuela. Akayeke ukuhlupha Ha usumnike tlohele ho yonke into futuela. A se onayo. mo file ntho engwe le engwe o nang le Kodwa yona. mayiseyitholile Empa a sa thotse ntho engwe le uyabuya zohlupha. wa kgutla a batla ho futuela. Lithi wangayeka ukumhlupha. E re a se ka tlohela mo futuela. Waqhubeka uSankerib A tswella Sankerib. wayise embhalela incwadi. A be sa mo ngolla lengolo. Wambhalela incwadi. A mo ngolla lengolo. Wathi ngoba uzwa mangikhuluma A ngizokubhalela. gobane ha ke bua ha utlwe ke tla o ngolla he. Ngithi uyezwa mangikhuluma. Ne ke go utlwa ha ke bua. Ngcono ngikubhalela. Ho betere ko o ngolle he. Wathi mayibhala Itse ha ngola. wayithumela incwadi. A romela lengolo. Yafika kuHezekiah. La fihla ho Hezekiah. Mayifika kuHezekiah incwadi. Ha e fihla ho Hezekiah se lengolo. Ibhalwe yonke into. E ngotswe ntho engwe le engwe. Lithi iBhayibheli then Hezekiah was in distress. Bibele re a be sa bana le matitetso. Wakhathazeka. A kgathatseha. Wayise ethi A be se a re ukhathazwa incwadi ebhalwe o kgathatswa ke uSankerib. lengolo lena le tlang ho sa. Mayisekhathazekile usethi Ha kgathatsehile he sa re ingazuthi sesifike endaweni yokubeletha. e ka re se re fihlile sebakeng sa ho pepa. Kodwa amandla okubeletha Jwale matla a ho pepa Jesus. awekho. awayo. Na ngamanye amagama uthi Ka mantswe a mang o re uma sesifike endaweni yokubeletha ha se re fihlile sebakeng sa ho pepa
sithi sifuna ukubeletha Re batla ho pepa. amandla okubeletha Matla ho pepa. awekho. Hawaii. Let me put it this way. Ere ke ibeka tseleng. Ngamanye amagama Ka mantswe a mang. uma isitha Ha sera sihlasela se futuhela. ubokwazi O tsebe. ukuthi usufike endaweni O yokubeletha. so fitlile sebakeng sa ho pepa. Uma izimpi Ha dintwa ziya ngonyuka di entse di nyolosa. ubokwazi O tsebe. ukuthi sign Hore ke yokuthi usufike Hore so fihlile endaweni yokubeletha. sebakeng sa ho pepa. Mawusufike endaweni Ha o yokubeletha fihlile sebakeng sa ho pepa. nezimpi ziyanyuka Le dintwa di a nyolosa. zinyuswa yini Di nyoloswa ke zifuna ukuthi di batla hore uzale lengane o tswale ngwana yona. prematurely. O mo tswale iswabi nako. Ningizwanga i-BP BP iyakiyeka ya o tlohela. mawusana 1 month Ha ntsona le kgwedi iyakiyeka nje ya o iqubisi tlohela. kodwa mayisiqala ingane ikhule eswini Sala ngwana sa hula. uthi uyachecka at 4 months Ore wa hlokomela ka mora. athi udokotela sekufuneka simanage i-BP Ke jwala ke shebe BP. kwenze njani O etsahala. the more ekhula umntwana Ngwana the more ngisondela Ke mo ntse wa ta. endaweni yokubeletha Sebakeng sa ho but the more ngisondela endaweni yokubeletha is the more isitha Ke mo sira. sihlasela Sentse se futuhela. kodwa namhlanje nangizomemeze ukuthi akhona mani okubeletha kule mvuselelo sizothi noma usathane ethe wase kodwa khona amandla okubeletha. You are the head, you are not the tail, you are above, you are not beneath, you are blessed coming in, you are blessed going out, you are blessed in the city, you are blessed in the field. Akhona amandla okubeletha. Hallelujah. Akangisho lento unyaka 2024 usuphela. 2024 sayifele. Abanye izinto abayithandazela Abantu ntse ba di sebefuna ukugive up Seba batla ho ngoba sesikumhla ka-3 December. 3 December Kodwa nayo indoda emhlophe izomemezela enempandla namhlanje izothi akhona amandla okubeletha. Nango-2024 usengazamukela izinto uNkulunkulu ayishilo ngoba izethembiso zakhe zinguyebo zingu-amen. Somebody shout hallelujah. Hlalani phansi. Dula mfatshe. Angizile ukuzoxoxa indaba la. Ha ke tlo qoqa ditaba mona. Kuwe benginesikhathi sokuxoxa indaba. Ha ne ke na le nako ya ho qoqa ditaba. Bengizoke ngintshela Ne ke tla ke le jwe. ukuthi lo muntu ome phambi kwenu Hore motho ya emeng ka pela lona. uneminyaka ewu-17 O na le eshadile. dilemo tse 17 a le lenyalong. Kodwa ingane anayo Empa ngwana a nang le yena. ineminyaka emibili iya kweyosithathu. O na le dilemo tse 2 ya tse 3. Aningizwanga. Ha la nkutlwa. Iminyaka yomshado Dilemo tsa lenyalo. iwu-17 Di 17. kodwa iminyaka yengane Empa dilemo tsa ngwana. ayikakafiki ku-3. Ha so fihle ho dilemo tse Kusho 3. ukuthini lokho? Ho tjho hore ho. Kusho ukuthi ngike ngabathandazela abangenazo Ilaka ka barapela ba bayithola. bathola ba. Ngike ngayibusisa Ilaka ka hlona lo fa. ngesonto lokubusisa iy'ngane Itshebeletso ya ho kodwa ngathi ngiyabheka kwami Empa ke re ke sheba ha. ayikho ingane. Ha ona ngwana. Kwadlula unyaka wokuqala, Jesus. kwadlula owesibili, kwadlula owesithathu, Saburaro. kwaze kwafika ku-10 years. Baba fitla tse leshome. Kwathi masithi 10 year anniversary Leshome. ayikho ingane. Ha ona ngwana. Kodwa sathi masifika ku-14 years Fitla ho dilemo tse usathane se-give up Sathane sa itse ke la. ngoba ufike endaweni yokubeletha, ufike endaweni yomshado, kodwa amanzi okubeletha wena Baba tla ho pepa ona. ngase ngiyamtshela Sa ke mo ukuthi kukhona uNkulunkulu Ona le modimo. osemazulwini Mahodi ba. owenza indalo yonke ngagazi linye kuyena ziyatholakala ingane
Jesus. Hallelujah. Yafika yafika inyawo zomkamsezinga ngwana fihla maoto a mahatla ka sa rurui ngonyaka ka14 ka selemo sa 14 wathi udokotela ngidinga extra care ngaka re le hloka ho hlokomela ho ngathi makuthiwa sidinga extra care itse re hloka ho hlokomela nami I need extra le Jesus nna ke hloka modimo ya matla yafika sebengilayele ney'ndawo ngwana a fihla se bile ba nlayetse dibaka ngoba usathane uyakubona uma ususendaweni hobane yokubeletha satane o bona so le sebakeng sa ho tshwala kodwa amandla okubeletha engekho empa matla ho tshwala le si bese yekudirecta abe sa au fa ethi awukuyozama nasi isangoma abe sa re zama sangoma sizokuhlolela se tla o hlahlobela athi abakini abe sa re ba heno kufuneke nibabheke ho batla le ba share nihlabe noma le imbuzi hlabela ka ba ukuze bengezonikhanyisela hore ba tlo le kgantshetse akungilalele namhlanje omamele ka share ma ususendaweni yokubeletha so le sebakeng sa ho Jesus. belela isitha sihlasela kakhulu Hallelujah. hahulu Jesus. Hallelujah. just give me just there bese ngiyavala hanyane fela wayese ebhala incwadi abe sa ngola lengolo uHezekiah sakhala ngokuthi sisendaweni yokubeletha alla ka hore re sebakeng sa ho beleha kodwa amandla wekho kodwa ke ngikhuluma ukuthi sikuyindawo yokubeletha Hallelujah. njengoba Sebakeng sa ho tswala lemvuselelo izothi amandla khona tsuseletse le Jesus. hore matla a teng aningizwa Hallelujah. lemvuselelo izothi amandla okubeletha khona tsuseletse ne hore matla ho pepa a teng khona bazophuma la ade bengasebenzi ho na le batlotso mona ne ba sa Thank you, sebetse Jesus. bephume nemsebenzi yabo ba Egameni thotse lika mesebetsi Jesu. ya bona Thank you, Aningizwa. Jesus. ala nkutlwa khona bazophuma la ade behamba ngeenyawo ho na le batlotso mona ba ne ba behamba tsamaya ka maoto. ngeey'moto Ba zabo tswa Oh, ka koloi Jesus. tsa bona Hallelujah. khona bazophuma la ho na le batlotswa moo ade seberayithwe off Oh, Jesus. ngotswi kodwa bephume bethi ngiwuhlengiwe manje Hallelujah. ngihlengwe ngegazi lemvana Hallelujah. ngoba noma isitha singathi amandla wekho kodwa ujesu uthi amandla khona Jesu re matla a teng uthi uma ongcwele esefikile kiyo niyokwamukeliswa amandla awutshela umakhentha amandla khona Hallelujah. Thank you, Jesus. Now let me close it here. e re ke ikwale mona Lithi iBhayibheli lami Bibele ya ka yabhala e re. incwadi yabhala incwadi la ngolwa lengolo bhala yafika ya fihla wayivula a e bula a bula lengolo ma usathane ekubhalela incwadi hobane satana o ngola lengolo ivule bula lengolo Hallelujah. leo ubone ukuthi kubhalweni o bone hore ho ngotswe lengolong leo uyabona ke usathane uma ekubhalela incwadi satana ha o ngolla lengolo usuke letha ukuthi wesabe o tlo atlisitse ho tshabe yingakho ngisho uye kodokotela khona ha o ya ngakeng abagcini ngokutshela ukuthi uphethwe yini ha ba qetelle ho jwetsa go tshwerwe ke eng. bakubhalela iscript ba o ngolla lengolo leso script sihamba nefiya lengolo leo le tsamaya le tshabo kodwa ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu akasinikanga umoya Hallelujah. wesaba O jwetsa hore Modimo a re fa moya wa Jesus. God letswalo has not given us the spirit of Modimo fear ha re fa moya wa Hallelujah. but he letswalo has given us the spirit of love empa o file of moya wa power and matla, of wa sound mind. lerato. Now let me close it here. Now lithi iBhayibheli lami Bibele ya uma ka- ifundo uHezekiah ha a bala lengolo lena Ezekiel wabona ukuthi le ncwadi akusiye yami a bona gore lengolo lena se la hae ungagcini incwadi ekungeyona yami o se ka boloka lengolo le seng la hao many people are stressed today batho ba bangata ba titetsehile they ka are sheko depressed today ba matitetsong ka they have sheko anxiety today hobane ba na le malwetse ka because sheko bathatha incwadi hobane ba nkile mangolo bayigcina kubo ba wa boloka ho bona kodwa ezingabhalelwe bona empa mangolo a sa ngollwang ngoba bona usathane bhala satane ha a ngola ubhala ngoba uyazi ukuthi ungokabani o ngola hobane a tseba hore wena o wa uma mang ugcina le ncwadi kuwe ha o boloka lengolo lena ho wena then you are going to die prematurely o tlo shwa
isobi nako. Kodwa you need to take that letter Bo hloka o nka lengolo lena. and go to the temple. Hallelujah. Oh, What am I going to do? O lo etsang tempeleng? I'm going to spread this letter Hallelujah. Ke bula lengolo lena. before the Lord. Oh, Jesus. Angizukuyiletha le ncwadi ivaliwe Ke tlo tlisa lengolo lena le phambi kwaNkulunkulu. la pula Modimo. Ngizoyiletha ivuliwe Tlo tlisa le Hallelujah. and then spread it Oh, Jesus. bula. before the Lord. La morena. I came to tell somebody, Le o tlo jwetsa motho. this is the day O re ke letsatsi. where you need to take every O letter hloka ho nka lengolo lena. that the devil wrote to you. Utheu Satan ngeke uzuye ndawo. Utheu Satan umndeni wakho ngeke uphumelele. Utheu Satan ngeke uzusebenza wena. Utheu Satan ngeke ube yilutho wena. Incwadi leyo. Thatha leyo ncwadi. Uze nayo. Uzoya njala. Phambi kwaJehova. I came today just to tell you ukuthi akusiya yakho leyo ncwadi. Leyo ncwadi inomnikazi wayo. Iyise kumnikazi wayo. Ingakho lithi iBhayibheli uShadrach, Meshach no-Abednego kwathiwa bazofakwa emlilweni waphinda kayisikhombisa bathi baya-understand ukuthi akusiya yethu le ncwadi. Baphendula bathi uma nisifaka emlilweni sifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla uma nisifaka noma singasho kodwa kuyohlale kwazeka ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla. uNebukadnezar wayethi ubasela bona bawuthatha lo mlilo bawuyisa kuJehova. Wayesathi uJehova, mina ngiwumlilo oqothulayo. Let me tell you, abafundayo bathi kwakusele 400 years uJesu azalwe. Jesu atswalwe. Hallelujah. Kwakusele 400 years Neseo se dilemo tse 400 go Jesu atswalwe. laba bazofaka emlilweni. Bana ba tlo kenywa mollong. Umsindisi akakazozala. Mosireletsi a soka atswalwa. Kodwa umsindisi wathi mayibuka abantu befakwa emlilweni. Empa mopholosi tsa sheba batho ba kenywa mollong. Wathi angikwazi ukulinda uMaria Oh, ongakazalwa. Jesus. Yemela Maria sotsa. Wathi ngizongena before time. Ke tlo kena na so. Angisadingi nesibeletho manje. Akasahloka pupelo. Wabreak ama-rules. Afoba mila. Athi yonke into esemhlabeni funeka ingene enyameni. Ngule ngwele. Wababreaka lawo ma-rules. Aroba mila. Nangu uJesu break ama-rules ebusuku. Nangu uJesu break ama-rules. Jesu aroba mila. Ethi ngenxa yakho, ngenxa yencwadi oyibhalelwe, ngizokwehla ngibe phakathi. Lithi iBhayibheli kwabonakala indoda yesine. Oh, thank you, Jesus. Yabona ke mawuthi 4 How re 4 here John. usho ukuthi Utsho. it's 1 2 3 4. 1 2 3 4. I-chronology yakhona u1 uzaqala kuno2. 1 itla pele ho 2. U2 uzaqala kuno3. 2 utla pele ho 3. U3 uzaqala kuno4. 3 utla pele ho Na 4. uNebukadnezar uthi ngibona indoda yesine. Nebukadnezar ukuthi bona monna wa bo. Impossible ukuthi ungabona uJesu indoda yesine. O ka bona Jesu le monna wa Ngoba bo. kuba wayindoda O yesine bona na le monna wa bo. wayizofika sebeshile. A tlo thola se ba tshi. Kodwa wathi mayethi uNebukadnezar Nebukadnezar uphinda kayisikhombisa. o phita asu. Wathi uNkulunkulu lo number 7 O dimari number ya ngihlala kangcono kuwona. Oh, Jesus. Bese lithi iBhayibheli lami Bibele bese iri. wangena kuqala. Akena pele. Aningizwanga ukuthi ngithini. Langudwa ke. Mayifika uJedrach wathi ha kanti ukhona. Jesus. Wavela wayaluza emlilweni. Kwafika uMeshach wathi ukhona. Wayaluza emlilweni. Kwafika uAbednego wathi ukhona. Wayaluza emlilweni. Let me tell you, he's about to be the first man. Emshadweni wakho, ey'malini zakho, he's about to be the first man. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
phansi okugcina. Dula mfatshe kgatlo la ho qetela. Lalela iBhayibheli lami. Wayindlala phambi kaJehova. Ayala pela Jehova. Oh, John McCann, spread your letter. Spread your letter. Abanye bane stress ngenxa yezincwadi zeyikwenetu. Ba bang ba na le matitsetso ka lebaka la Yazi problem number 1 ngeyikwenetu. Hawu Ukuthi leyo ncwadi yakhe ishale emashalofini Ngolo inendawo. leo e dutse di-shelfong ina le sebaka. Aningizwanga. Ha la nkutlwa. Ngithi incwadi le yikwenetu. Ke re lengolo leo la dikoloto Ihlale emashalofini. le dula di-shelfong. Ingakho ziyabizana. Ke ka hona di Ngoba bitsang. ziyazi ukuthi zinendawo. Ba ndi a tseba di na le sebaka. Kodwa abantu abaziyo Empa batho ba a tsebang. ukuthi Oh, ukuthi Jesus. ikwenetu ayinandawo la Hore ekhaya. dikoloto di na sebaka Ithi ha e fika mona. incwadi emhlophe inewindi. Lengolo le fihle le na le fenster. Adabula akayivuli nakahle. Ha e bulile hantle. Ayidabule. Tabu. Envelope. Envelope. Bese vula incwadi. Bese vula lengolo. Mayibheka kuthiwa uyakwenetu. Ha bona hore wa Bese ethi kolota. ha akusiye yami. Akasanga siya ka. Bese ibeka ngaphansi kwenyawo. Bese yayigcoba. Ethi Sathane. Are Satan. Neyikwenetu zakho Dikoloto zakho. ungaphansi kwenyawo zakho. Kama utwaka. Yo thola apha amandla okukhokhela into ekwi-level yakho. O tla thola kae matla o patala ntho tse leveleng ya hao. Wafuna uyifake ngaphansi kwenyawo Tlamehile zakho. o nke lengolo leo o le kenye tlasa maoto a hao. Spread your letter. Bula lengolo la hao. Now, let me say this as I close. E re ke bue tabeng Oh ya Jesus, sekgowa. umfundisi wangempela uvala kaningi before avala. Moruti wa mannete o kwala hangata pele a kwala. Nami ngafundiswa yitime lami. Le nna ka la rutwa ke ntate wa ka. Lithi iBhayibheli, he spread the letter before the Bibele e re Lord, a bula lengolo leo pela morena. for the Lord to read it. Hore morena a le bale. And as he was spreading the Lord to read it, Ha ntse a bula lengolo hore morena a le bale. lithi iBhayibheli, the angel of the Lord Bibele e re lengelo ile morena. came down. La theoha. You must check ukuthi makuthiwa the angel lapha O tlamehile o uno sheba- capital letter Ha o A, tloha lengelo e ngotswe ka tlhako e kgolo moo. and capital letter A always represents God. Tlhako ya a e kgolo ke Modimo. Ingakho yafika ingelosi kuGideon. Lengelo ile la fihla ho Yathi Gideon. Gideon isakhona Ntse konke. le le teng na. Yathi Hallelujah. Gideon qhawel namandla. Lengelo ile la re Gideon. Ngesikhathi ethi qhawel namandla, Ha le re senatla se nang le uGideon matla. wacomplaina wathi siwathatha apha amandla Gideon Nkosi. alla a re matla go anka kae morena. Ngoba sihlaselwe kangaka sicahle nasemume. Futuela ha ka re bile re ipatile. Yayisithi ingelosi, Lengelo ile a re he. hamba ngalawo mandla. Tsamaya ka matla ao. Ngamanye amagama uNkulunkulu maye Ka kubingelela, mantswe a mang Modimo ha o dumedisa. akakubingeleli based on where you Ha are. o dumedise ka hobane o le moo. Ukubingelela based on where he's O taking you. dumedisa ka baka la hore o isa kae. Somebody say amen Ha ke here. le re amen. uNkulunkulu maye kubingelela, Modimo ha o dumedisa. akasho ukuthi hello you weak girl, A re hello wena. kodwa uthi hello you girl of strength. Hello wena ausiana. Ngoba lithe iBhayibheli insizwa ziyaphela amandla, abasha bayawa nokuwa, kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bekhuphuke njengezinkosi, bengakhathali, begijime bengaphela amandla. Awubingelelo seduze kwakho uthi qhawe linamandla. Nangu uNkulunkulu namhlanje ebusuku ekubingelela ngalapho yakhona. Asanendaba ukuthi uzalwaphi, kodwa uthi qhawe linamandla. Make wabuza uthi ngiwathathaphi, uthi hamba ngalawo mandla. Ngesikhathi ethi qhawe elinamandla ubenza i-deposit. Ngesikhathi esethi hamba ngalawo mandla usenza i-withdrawal. uNkulunkulu ngeke azafune kuwe into angayifakanga kuwe. Ngizomemezela namhlanje ukuthi kukhona ingelosi kaJehova ezonika amandla kwabangenamandla, ezophilisa abagulayo, ezosindisa abasesonweni. Nangu uNkulunkulu uthi abandlala incwadi ngizothumela ingelosi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Litlo le etsang lengeloi. Ingelosi izofighter your distraction, Lengeloi le tlo lwana Thank you, le dintwa Jesus. tsa hao. izolwa nezinto ezilwa nawe. Le tlo lwana le ntho tse lwanang le wena.
iBhayibheli ingelosi kaJehova yehla Bibele re lenyalo la morena la theoha. yabulala 185,000 La bolaya 185,000 soldiers masole in one night. ka bosiu bo le bong. Aningizwanga? Hala- One night, Ka bosiu bo le bong. 185,000. 185,000 One night. Oh, ka bosiu Jesus. bo le bong. Oh, ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa. One night. Ka bosiu bo le bong. Amagibhithe eniwabonile namhlanje. Aye kgapeta bo le ba boneng kasheno. Yabona lelo verse uExodus 14:14. Dimana eo Exodus 14:14. Uthi amagibhithe eniwabonile O re mae kgapeta eo le wa bonneng namhlanje. kasheno. Past tense eniwabonile. Past tense eo le wa bonneng. Namhlanje present tense. Kasheno present The tense. Egyptians you saw today. Mae kgapeta bo le ba boneng kasheno. Mawuya kwa grammar. Ha o ya ho grammar. It's not good language grammar Ha se puo e ntle grammar. to put it past tense in the present O tense beha past tense le with present tense. sentence a lot. Sentencing e le nngwe. Kodwa uNkulunkulu kuphela Empa ke Modimo Oh, fela. Jesus. okwazi ukutshela wena A tseba ho swetsa wena. ngento oyibonayo Ka ntho o e bonang. athi uyibonile. Ha re o e bonne. Ngamanye amagama uNkulunkulu uthi Ka mantswe a mang Modimo le o nto re. eyi-present tense kuwe O e le present tense ho iyi-past wena. tense kuye. Ke past tense ho yena. Lo 2024 2024. okuhluphile oyi-present tense kuwe Present tense ho uthi wena. uyi-past tense kuye. Ke past tense ho Ngizwa Modimo. uNkulunkulu namhlanje Jesus. othi ngithumela ingelosi Igama likaJesu. ezohlela emba amagebhugebhu. Igama likaJesu. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje ethi ngizokwenza indlela Igama likaJesu. ehlane Igama likaJesu. ngizokwenza imfula Hallelujah. kwahlongasile. Hallelujah. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje Jesus. ethi ngithatha osemuva Igama likaJesu. ngimisa phambili. Hallelujah. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje Jesus. ethi yana Igama likaJesu. noma Hallelujah. ade bekubhalela incwadi Jesus. wathi uphenina uzali Hallelujah. kwaphela 19 years Jesus. ungazali Hallelujah. kodwa thatha leyo ncwadi Igama likaJesu. uye ethempelini Igama likaJesu. ufike uyindlale phambi kwajehova Hallelujah. uzoqhamuka u-eli Jesus. athi u-eli udakiwe yini uthi angidakiwe kodwa ngithukulula umphefumulo wami ngiyendlala incwadi Jesus. phambi kwajehova Jesus. awuthinto seduze kwakho umthetho spread that letter Spread that letter. spread that letter ngizumariya ebatshela bemtshela ukuthi liphelile iwayini wafika Jesu wathi Jesu abasenali iwayini wathi uJesu ungene ngani kokwakho ngoba isikhathi sami asikakafiki wayesethu Maria sengiyidlalile incwadi konke akushoyo anokwenza ngesikhathi uJesu elandela uthi abathatha amanzi badinga iwayini bona kodwa uthi thathani amanzi niwafake ey'mbizeni bese niyonika umnini womcimbi mafika izitsha kumnini womcimbi uthi umnini womcimbi wonke umuntu uqala ngewayini elimnandi agcine ngelimbi kodwa wena ugcinile elimnandi kwaze kwaba manje kwenzakaleni uMaria ubonile ukuthi ukuphela kwewayini incwadi leyo akufuneka ayigcine kuye akayidlale phambi kwajehova. Igama likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ha re emeng ka maoto. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Labakoshatana. Hallelujah. Let me tell you this. Re ko jwetse sena. Abo usathane mase kubhalele kahle incwadi Satana sa o ngolletse hantle lengolo. ugcina ungasenalo igama. O qetella so sena lebitso. Igama lakho kuba isimo. Lebitso la o ba maemo. Ingakho eBhayibhelini kune woman with an issue of blood. Kona Bibeleng hona le mosadi wa phallo ya madi. Asiyazi igama layo. Ha re tsebe lebitso la hae. Sazi issue Re yayo. tseba boemo ba hae. Ibine issue for 12 years. O nana le boemo bo ka dilemo tse 12. Ingena identity. Asna
boitsebiso. mayivela abantu bayibingelela ngesimo Ha sakhe. tla batho ba mo dumedisa ka bothata ba Bakhona hae. abantu la Ba teng batho sebakeng se. usathana babingelela ngesimo sakhe Satane o ba dumedisa ka maemo a bona. athi yasoni A re ya metsa dibe. uzugcine waziyo ukuthi usuyisoni. O tsebisahale jwalo ka meetsa dibe. Khona ababizwa Ho ngabahedeni na le ba bitswang ka baheteng. kuze kuthiwa Ho yamhedeni bothwe ya moheteng. kodwa lithi iBhayibheli lo wesifazane Empa Bibele e re mosadi eo. wathi noma lesifo singiphathe for 12 Ha years lefu lena le motshwere ka ngeke dilemo tse ngivume Ke ke ka dumela. ukubhalelwa incwadi Ngolwa lengolo. ngiyigcine kimi. Ipuluke ho. Lithi iBhayibheli wathi ngizoya Bibele kuJesu ngita ho she. ngiyokwenzani kuJesu Ke lo etsa ho she. ngiyothinta umphetho wengubo yakhe Yakuba ya ha. ngesikhathi ethinta umphetho Batshwara qula. uthi uJesu kubani Bibele ongithintile hore ke mang a nthitsitseng. ngicela amadoda awu4 mawuyindoda niyasho Kopa ha o le monna ba banna ba ifo. ozani maningi amadoda nje awu4 Ha le le banna le lifo kopa le atameleng. awu ngeke mfundisi wami ngeke ngisho iy'nsizwa nje iy'nsizwa awu iy'nsizwa la Bahlanka. iy'nsizwa ayisekho sho Re kopa bahlanka. wozani kimi wozani Itlang ho ntate moruti. tlang tate ngibrute Izane kwa bomfundisi. Oh, Jesus. idlani Izane. sondelani Atamelang. atamelang Sondelang. na uhamba nabo bonke sondelani O tsamaya le bona kaofela. Squeeze me, Atamelang. anginuka kahle kabi. Ke nkga monate hampe atamelang. Sondelani, sondelani. Atamelang. Squeeze me, squeeze me, squeeze me. Piteletseng. Abantu ama-crowds amncinyile uJesu. Batho ba ne ba pitelletsa Jesu. Kufika owesifazane uthinta umphetho Ho fihla wengubo. mosadi o tshwara qula ya Uthi kulo. uJesu bani Jesu hore ongithintileyo? ke mang thitsitseng. Usho kanjani uthi ubani O tjho okuthintileyo? hore ke mang a o Ngoba thitsitseng. sonke siyakuthinta. Hobane kaofela ra o thitsa. Yazi ukuthi ningithintaphi? La tseba le nthitsa kae? Ningithinta lapha amandla flowa Le khona. ntshwara mo matla a flowang teng. Ningithinta enkonzweni. Le nthitsa kerekeng. Kodwa nikwazi ukungithinta lapha amandla ahlala Empa ha le khona. nthitse mo matla a dulang. Aningizwanga. Ha la nkutlwa. Hallelujah. Ningithinta lapha amandla flowa Le khona. nthitsa mo matla a tsamaya Bheka teng. kuhle kumnandi. Ho tla ho monate. Ukuhlanganyela Ho kwabangcwele kopanela ha ba kufana halale. namafutha Ho tshwana le mafu. asuke ekhanda A tloha hloohong. ehlele engubeni Theoha dikobong. kodwa wahlala Empa engubeni ha dule dikobong. ayadlula A feta. ahlale emphethweni A dula quleng. lo wesifazane Wena wa mosadi. wathi ngibhalelwe incwadi A re ke ngolletswe lengolo. angicingi isonto Ke batle kereke. ngicinga lapha amandla ahlala Mo khona matla a dulang teng. amandla kajesu ngiwafuna lapha ahlala khona angiwafuni lapha adlula khona wathi ujesu khona ongithintileyo Thitsitseng. khona ongithintileyo Ho na le a nthitsitseng. wathi usho kanjani khona okuthintile ngoba sonke siyakuthinta A re o bua jwang ha o re ra o thitsitse hobane wathi kaofela ra o ngizwa amandla ephuma A re kimi. ke utlwile matla a tswa ho nna. Let me ask you a question. E re Okay. ke o botse potso. I'm someone's husband, so soft on me. Ke monna wa motho kopa he le nqenehele. Now ngifuna ukusho lento. Thank you brothers. Now ngifuna ukusho lento Ke batla ho bua tabeng. ukuthi uJesu Hore Jesu uthi ngizwa amandla ephuma hore kimi. ke utlwa matla a tswa ho Power came out of me matla a tswile ho nna. because this woman Hobane mosadi yona came to Jesus. o tlile ho Jesu. I have a question. Ke na le potso. Uma uSathane ekubhalela incwadi Ha Satana o ngolla lengolo. ungena Jesu O sena Jesu. uyindlalaphi? O le ala kae lengolo la hao? Oh, Jesus. Uma uSathane ekubhalela incwadi Ha Satana a o ngolla lengolo. ungena Jesu O sena Jesu. uyindlalaphi? Lengolo la hao o le ala kae? Noma uyila abantu abathi siyafa uma bekubingelela uthi ninjani bethi hayi siyafa Kapa o tshwana le motho ya reng a ba mo dumedisa ba re o jwang a ba re a shwa. safa umkhuhlane uhlala ufa Ke nje ra shwa. kuphuma ilanga safa ilanga Ho tswa letsatsi ra imvula shwa. safa imvula Pula ra shwa ka letsatsi. awazi ukuthi utshala imbewu yokufa Ha o njani tsebe hore ntso jala peo ya ho shwa. mhla ugula imbewu oyitshalile ngeke ikwazi ukuresist Mohlang o ukugula kula peo ngoba ena uyafa mosetseng. siyafa ungabi namali O dula o shwa. awujabuleli ngisho ukhisimusi safa ukhisimusi awudluli Ra ska shwa ke Christmas. Ha e fite. ona namhlanje ngifuna ukubiza abantu Ka sheko ke batla ho bitsa batho. abathi ngibhalelwe incwadi Ba isithi re ke
ngoba sila sonke sibahle Ha re le mona re le batle tjena. abanye usathane ubathreatenishile Ba bang Satan wa ba tshabisa. and he told them you'll not even finish O there. ba jwetse hore ha o no qeta le selemo It's se. your time to come to Ke Jesus. nako ya hore o tle ho Jesu. It's your time to surrender your Ke life to nako ya hore o Jesus. nehela bophelo ba ho Isikhathi Jesu. sakho sokuthi ngifuna ukuzondla Ke nako ya hore ke batla ho zonke incwadi mangolo ohle. engiyibhalelwe Ha o yisitha. bua ngolletsweng ke sitha. Yabona ke namhlanje ngifuna ukukhuluma ngisho nangeziqalekiso Kasheno ke batla zozayo ho ngola le dithoako tsa tswalo. ukuthi ma ungafika wamukela uJesu. Hore ha o ka fihla o amohela Lithi Jesu. iBhayibheli uma umuntu ekuKristu Bibele ka ha motho a le ho Jesu. uyisidalwa esisha. Sebopuwa se seng. Okwakudala kuyanqamuka, okwakudala kuyadlula. Bheka sekuvela okusha. Ba o hlatse ntjha. I want to spread my letter Ke batla ho bula lengolo la ka ke le before ala. Jesus. Pele morena Jesu. Ngicela usuke lapho khona. Ke kopa o tlohe moo le Uvela ugijima ngeke ngisasho ukuthi phamisa isandla Umathe, khosi. akeke ka Sekulethe ukhohlwa, ngifuna uvela akhohlisa usuke lapho khona. Tloha moo le Ugijima uthi I want to spread my Umathe letter hore ke batla ho ala lengolo before la the ka. Lord Bula Jesus. morena Jesu Come, Kreste. come. Vela usuke lapho khona. Tloha moo o emeng Othi teng. ngibhalelwe incwadi isitha. A re ke ngolletswe lengolo ke sira. Ngifuna ukuzoyindlala. God bless you. O tlo ala lengolo. God bless you. Makukhona omunye othi ngifuna ukundlala. Ha ona le mara ke batla ho Incwadi ala. engiyibhalelwe yisithi naba abantu beza naba abantu beza ngicela nishaye izandla as they come. Thank you, Ke kopa lo ope Jesus. matsoho ha ntse ba tla. Thank you, As they come. Jesus. Yes. Kukhona incwadi namhlanje ezodatshuka. Hona le mangolo ka sheko a tlo Tsamaya le tabuka. Kukhona incwadi ezodatshuka. Hona le mangolo a tlo tabuka. Jesus is about to change your life forever. O fetola bophelo ba hao. Jesus is about to cause a turnaround in your life. Jesus is about to wash your sins away. Jesus is about to heal all your diseases. Shine izandla ningakhathali naba abantu bese. Naba abantu bese. Sizondlala incwadi before the Lord Jesus. Sizosho ukuthi incwadi esiyibhalelwe sinikela kuwe namhlanje. Prophet, you can come. You can. Jesus. Remember, Ami, oh my Almighty God, remember me. remember Ami, oh mighty God, Ake sivala amehlo ngegama lika Jesu. My God. Thank you, Jesus. Angazi ukuthi ithuba elifana naleli Hallelujah. sobuye selithole nini. Oh, Jesus. Abanye abantu abezwa lo myalezo, I'm very sorry to say that abanye bawuzo kokugcina. Uyalazi usuku owazalwa ngalo. Kodwa ulazi usuku ohamba ngale Oh, emhlabeni. Nkosi Jesu. Yabona ngoba size la sidele konke. Ngoba sithunyiwe kunabantu uNkulunkulu akhuluma nabo. Lithi iBhayibheli uma ulizwa nokulizwa izwi likaNkulunkulu ungayenzi likhuni inhliziyo yakho. Kuyoze kube nini usathana kubhalele lencwadi akubhalele yona? Kuyoze kube nini ubanjwe yilo ncwadi kaTshwala yama drugs? Kuyoze kube nini ubanjwe ungakholwa noma usutshelwa ngoJesu? Incwadi le usathana akubhalele yona ukuthi wena awufanele ukusindiswa uyozufa ungakholwa uyongena esihogweni. Kodwa namhlanje uNkulunkulu kunikeza umusa yokuthi uthathe le ncwadi uyindlale phambi kwakhe. Thank you, Jesus. Sindlala incwadi phambi kaJesu. Ake sivala amehlo siyathanda. Thank you, Jesus. Mighty Jesus. Hallelujah. Kuyoze kube nini bethi bakhala abazali bethi mina ngaqalekiswa mabesho wena. Jesus. Kanti incwadi obhalelwe yona. Namhlanje uNkulunkulu ukunikeza i-chance of changing your life. Thank you, Jesus. God wants to change you. God wants to meet you kuleli tende. Hallelujah. Yitende lokuhlangana leli. Sizohlangana noJesu. Mawuthi nami mfundisi ngiyafuna thandaze nami kunencwadi. Phambi isandla sakho la ukhona. God bless you. Ngibona izandla eziningi. Ngibona izandla eziningi. Kuze kube nini? uNkulunkulu uyacinga, uNkulunkulu uyakufuna.
nkulunkulu God bless ngibona izandla eziningi siphakamisele phezulu God bless you God bless you ngibona izandla eziningi abanye abazali babo baze bashona bekhala ngabo mighty Jesus abanye uSathane babizwa ngezimo zabo uSathane ukubhalela incwadi kodwa namhlanje soyendlala ingelo sizoyidabula lencwadi bethi izolo utha uNkulunkulu it is finished nina niphakamisa izandla zenu cela nigijime nize ngaphambili baningi bashaleni za come gijima nisekulate sondelani ngaphambili baningi sondelani ngaphambili make room iyadajula incwadi ebhalwe uSathane namhlanje iyadajula incwadi ebhalwe isitha sidabula incwadi zokugula sidabula incwadi zezifo sidabula incwadi zamabhadi sidabula incwadi zamashwa sidabula incwadi zobuthakathi siyadajulwa ngegama likaJesu gijima uze ngaphambi siyafala manje sekulate God bless you gijima namba bayeza bashela izandla bayeza bashela ngibona omama ngibona obaba bashela izandla kuyose kube nini ubanjwe isitha kuyose kube nini impilo yakhe ibanjwe amadimoni gijima uze kuJesu gijima God bless you God bless you God come you mama they are coming to bashela izandla they are coming to Jesus they are coming ayahlokoma amazulu we are depopulating hell amazulu ayathokoza namhlanje abantu beza kuJesu gijima napa bayeza napa bashela izandla come to Jesus bayeza bashela izandla they are coming to Jesus oh my God we are waiting bashela izandla they are coming mighty God asilule izandla zethu sesiyathandaza oh Nkosi yami my God incwadi mighty Jesus they are coming to Jesus. Washweba Sathane. Zethu thina size kuJesu abanye banamahloni ukuza ngaphambili ngoba abantu bayawazi amaphutha abo wena gijima wamkela uJesu uzoshintsha impilo yakho bengahleka namhla bakubize ngamagama kodwa as you are accepting Jesus Jesu uzoyishintsha impilo yakho phambi kwabo asivala amehlo silule izandla zethu siyathandaza thank you Jesus cela sisho lamazwi emva kwamngame nisaphuma waze siyathandaza manje siyaphuma thank you Lord ngesisho lama sithi baba egameni lika Jesu baba ngiyabonga namhlanje ngilizwile izwi lakho baba namhlanje ebusuku ngithatha isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami Nkosi uJesu ngiyakholwa baba ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi wamvusa uJesu kwabafile ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu inkosi Nkosi uJesu ngena enhlizweni yami thethelela izono zami baba bhala igama lami encwadini yokuphila Father give me the grace to love you to live for you to follow you until I reach heaven in Jesus name Father I believe that from now I am born again thank you Father for saving my soul in Jesus name amen siyathandaza manje luliza sibashane izandla luliza siyathandaza ngifuna sonke la endlini sithandaza Nkosi yami ngiyeza ukuthi maduze we will be praying for sick people very soon thank you Lord kunomuntu bekumele ku operation this week by postpone
before sivala isonto, we will pray for you. Say cancel a low operation. Uzoya beyokucheka, they will never find anything again. And omunye, I saw you when we were worshiping here. Une liquid. Angeke ngichaze kakhulu because umuntu wesimame. Kodwa une liquid ephuma emzimbeni wakho. So uzame yonke into. And ikhipha ismell sokubola. uNkulunkulu uzokuphilisa manje. Awuthi ngegama lika Jesu. Awuthi ngegama lika Jesu. Soon ngiyezwe emoyeni wami sobeka abantu izandla bakhulu. Cela sithandazele labantu abamukela uJesu. And then masiqeda ukunithandaza just for 2 minutes. Nizwalapha egcineni kwetende lapha egcineni. Ngiyacela bafowethu izitulo ziphelile, sibhekile nasebandleni seyiphelile izitulo, kunabantu abamngenyawo. Ngicela tomorrow sizo add izitulo engabikho umuntu omingenyawo. Amen. Ngicela masiqeda ukunithandazela manje namukela uJesu, nihambe niye lapha ekhoneni nizobona ubabukhoza nangu babukhoza ephakamise isandla nembona. My ushers help them when we pray for them. Abamukela uJesu, your life will never be the same again. Will never. Ngikhumbula ngisanda kwamukela uJesu, hey Nkosi yami. Ngamukela uJesu mina eMlazi Comtech ngihlele emuva egcineni. Ngawe ngamamukela uJesu ePrimary. Kodwa ngangiseyingane nga-understand yini insindiso. Mangifike high school ngenza ugrade 8. Ngamukela uJesu ngihlele emuva last second row, second line from the back. Njengawe namhlanje uyesaba ngizophila kanjani? Lo nkulunkulu esamamukela wasigcina kuze kube manje uzogcina nawe. Awuyishayile izandla sewusindisiwe. Sewumntwana kaNkulunkulu. Igama lakho lotshiwe encwadini yokuphila. Let me pray for you just 1 minute and then let's pray for you 1 minute and then niyobona babukhoza uzokhuluma nani bazobhala phansi inamba zenu. Sizonisendela ama verses zokuthandaza sinifundise ukuthandaza. Amen. Sinithandazele ngizobe nginifonela nami ngizonifonela ngithi siyathandaza ngo11. Hallelujah. I will pray for all of you, not only today but that journey is still long. God bless you. Let's pray for them very quick in Jesus' name. Ushers, babambeni ushers. Mokoshakata. Meke phansi. Thatha umntwana. Jesus. Ushers kunamandla kaMoya Ngcwele. Meke Jesus. Mama Tombela. Ya Jesu. Imnadia. Milani yami. Jesus, come out to demon. Hold there.